Pemirsa, tambahan penghasilan utawi tamsil saneke icen Gubernur Bali majeng para perbekal miwah prajuru desa nenten digelis memargi. Kantos mangkin, tamsil Triwulan 4 warsa kalih tali 3 nenten digelis cair. Anudin gatre tamsil saking Gubernur Bali sampun ngawit kalimbakang majeng perbekal miwah prajuru desa dawek warsa kali-tali kali likur nelintang. Wilangan nyane mabina-binayan. Majeng perbekal siki 5 juta rupiah a bulan raris sekretaris desa polih 500 tali rupiah raris kaur kasih miwah kepala wilayah kawil polih 300 tali rupiah a bulan. Pencairan kalimbakang nyabran triwulan apisan. Mangde sida nerima tamsil desa patut ngelaksanayang pengampraan sadurung nyane. Sumber gatre sanenenten kayun kasobiahang mausang tamsil Triwulan 4 warsa kali-tali 3 kantos mangkin durung cair. Yadiastun sadurung nyane saking desa sampun ngamprah ke pemerintah provinsi. Ngenenin pamidabdab sane ngawinang tamsil inucap macet durung kauningin napike sangkaning wenten pangentosan gubernur ke penjabat gubernur utawi mewates nyani dana. Sumber inucap mausang nenten janten uning. Napike panglimbakan tamsil pacang ngelantur kemargiang ring warsa kali-tali 4 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PMD PPKB Kabupaten Bangli Idewa Agung Putu Purnama Matutang yening tamsil Triwulan 4 warsa kali-tali 3 saking Gubernur Bali durung cair. Macet nyani tamsil nenten wantah memargi ring Bangli nanging sejebak Bali. Kaaptiang tamsil Triwulan 4 warsa kali-tali 3 digelis cair ring April sani cakirau. Dayu Swasrina Bali Pos.